Manang Biyada! Hello, gagayam at timanan gagayam yo, Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, amang kabgablaaw kada kayo tinaragsak nga oras yu amin, nga awan labas. Welcome kayo manan dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan man, ikabsat pilar saan napudno na gantintay drama, nga makablaaw mampay, da Jeremy Turado di Tabalawi Pagudpud, Ilocos Norte, Vil Rosenda kan Dalola kan Papa na Lando kan Corazon, Constantino, dita Talugtog Nueva Ecija. Kani Jocelyn K. dita Pakistan. Kastimanti ko na ni Kabsat Pilar. Dirman ang biyanang. At dasingin nga anak mi iti asawak. Manipod o bingda na nga ton tarapa at mi nga gasawa para kadakwada. Ti kayat mi agbalindan to profesional kat napintas to ti trabaho da. Rogyak tag salaysay idikalkalpas da iti sekundarya. Ay na, kamaudyanan na, nakalpas matlaangan iti sekundarya dagiti singin nga anak talakay. On nga rod bakit? Nagbitel daw niya. Kaano la idi ubing dagiti anak ta? Ita, balasang kan barudan. Wan nga rod, ay talaga bumakit kan lumakay tamatan ador. Ubing tapay mo't bakit si kamat? Kapigpigsaan tapay lang. Manulat taon ta, nasurukla 40. Ay na, sumalog mo't tipigsatan lakay. Di ka kadiagin uubing, taadon ti pakadlawan ako mapsutan. Nang ronakan ka, adon ti pagilasinak asumalogon ti pigsam. Salmod Basta siya, ubing pay triknak. Tirik namlaeng ngam tabagim, sumalog ti pigsanan. Saan man aday ta pigpigsa ti pagsaritaan ta? Di pa nag-iskwelan to dagiti anak ta ti pagsaritaan ta. No sa di no ti pag-iskwelaan tan tao. Kat kapilitan nga ijay syudad taawan mo't kolehiyo dito eh. Kaya't kung agbalin to nga engineer ni Dino. Kat nimot Dina, kaya't kung agbalin mo't nga nurse. Bayanta nga isuda ti agpili iti kursuda. Saan adata ti agpili? Taamangan nudida kayat dagita a kurso kat marigatan da. Pilar, awan na ibagbagada kan ka, no anyat kayat da kurso? Awan mo't, kasarita tanto idaa, tadamagan ta lakay. Umadanin ti pa nag-i-enroll, Dino. Sa Dino ti kayat yung apag-iskwilaan, kan anya a kurso ti alain yun to. No siya, diya ko nag-eskwela, tatang. Anya? Oray siyak tatang, jakmat ang iskwelan. Agtrabaho ak laangan. Total, 18 kumatan. Ay, saan man atila ibagbagayo? Di kay ag-eskwela kahit anyalat biyag yun, no di kay makaadal. Di kay kadi agpampanunot. Tatang. Pilar, tulungan nak man nga gungay. Ungtam dagit anak mo, tapno ag-eskwela da. Dino, ag-eskwela kayo. Ta ikarigatan mi ti agtrabaho para iti panagadalyo. Di mi kayat ama itulad kayo kada kami kinitatang yo, asaan anakalpas iti panagadal na. Narigat ti awan nagadalan na anak ko. Basta siyak, sa anak pa reading ang eskwela. Aginanaak pa nanang, tatang. Uri siya, agtrabaho akpay. Kaya't kayo pa atulungan ng agtrabaho, nanang, tatang. Basta ag-eskwela kayo. Sayang titawan. Gundawayan nyo kiti ag-eskwela. Tanapigsa kami pa iti inayong agtrabaho. Uray nangina ti mabayadan. Kabailan mi nga iremedyo dayta. Timportante, makaadal kayo. Ni Dino langan at ag-eskwela. Si kakit di adina. Sikan ata lalaki ka. Sikan to timang biyag iti pamilyam. Napipiyakan nyak ta babayak. Biyagan nak to ti pakiasawaak. Panunutan nyo kit din na niya ti alayan nyo akurso. Takuyugan da kayon to ni nanang yu ama pa nag-enroll. San atakayat yu ti masursurot? Welcome to Jenna Almoida Drama. Ne, anya dagita ginatgatang mo, Ador. Kagawaan da kita anak tang ag-eskwela. Payong, bag, notebook, kanda dumapan. Gimatang kan kat di tapay mo't na ay ayo ida nga agiskwela. Ay, basta data ti masurot pila. Sa nagaputin bagada kat isuda mo't ti matungtung pal. Ungtam mo't ngamin idaa. Tapno agbutan da. Siyak mo't lang ngamin ti mangungungat kadakwada. Ay nalakay, saan amaala iti inuungot dayta. Nang runa kat saanan nga ubing dagiti anak ta. Kasarita ta ida iti nasayaat saan apuro ungot.
Makapasurun mo't ngamin. Natangkan ti ulo da. Kat di ta mabalin apilitan ida no talaga adida kayat ta agiskwela. Sana mabalindet ako nakmet. Agiskwela da no kunak, agiskwela da. Nanang, tulungan da kami man ang mga ayaw kadagiti singin nga apo kayo. Tapno agiskwela da. Nay, apay adida kaya tag-eskwela ngay. Ay, jak amo kadagiti nga apo kayo. Ay, apay ngay. Uray may sala kumatag-eskwela kadakwada. Agtrabaho ka no, ti kayat da. Masadutdan sa nga agiskwela, nanang. Malata ka sa ritak to idainton malam. Barang makapanak ijay balayo anak ko. Ay, V, friend, isarek nakman iti pagtrab-trabahwam ka sales lady. Anya? Apay, di ka agiskwela aya? Saanan? Kaya't kunti ang trabaho. Pilpilitan da kami dagiti dadakkel mi nga agiskwela ngam di mi kayat. Pati di kabsat ko masadot metten. Anya? Ay sus, say-sayangin nyo ti gundaway yo. Ay, no syakti si ka, agiskwela Kayat ko launay ti makaiskwela. Ngam talaga nga awan mabalin mi. Tanagado kami nga agkakabsat. No agsardengak met nga agtrabaho, awan katulungan dananang kantatang ko amang good. Agiskwela ka kitdi. Masadutak nga rodan. Ang trabaho ti kayat ko, Ivy. Iso nga isarek nak ko ma. Ala sige ta kasaritak to ti boss mi, friend. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Apay adiyo kaya tag-eskwela di no. Di na. Addan pagtrabahok, Lola. Agtrabahok langan. Sumreka ka sweater iti main sa restaurant. Sumrekak mo ta sales lady, Lola. Ay sos, adal, tiununan yaw. Maudi dagita trabaho. Disidido mo dagiti dadakkel amang padal kada kayaw. Amoyo mat no kasano ti kinagaget da. Nagaget dang agmula. Agisursur iti lako da. Sa makipurdiya da pay. Diyak kaya tamarigatan dananang kantatang, Lola. Isahuston ti eskwela. Oray siyak, Lola. Masya na katakwada. Iso at tumulong ang nagtrabaho. Tapno at damay tulong ko ang may gatang iti kanin me. Sayon to panunutan dayta. Inton makalpas kayo na iti panagadalyaw. Tikit di pang pangrunayaw kat ti panagadalyaw. Apay diyo kaya tagbalin a profesional daw. May metang trabaho ng tang eskwela, Lola. Ador, balikid ka la, balikid. Ala titurog ko kat. Ay, aburido ang rod bakit. Panagsisirek ton. Ngam di pa ila naka-enroll da kita nakta. Makasangit ka masurun bakit. Sikog mo pa ilay da iti. Nangaton tarapahap ko para kadakwada. Nurse kan doktor tarapahap ko pagbananda. Ngam apay itakas jayda. Uri nang ina na kita kurso. Maikarigatak ti umutang. Tapno at dala pag-eskwela da. Ala, alukuyin talat ta ida nga agiskwela. Patsik ama ay ayodan tumulaeng lakay. Saan ta nakaturpos iti kuleyo? Sa maitulad na kita nakta? Anyala biyag tayo ngay. Nagkasang bakit? Di ka unay agladladin. Tapno di ka ma-stress. Ay wunta ida intun bigat ta again roldan. Yak makaturong agpampanunot, Pilar. Anya nga ta ti pamayan ta aya kadakwada. Tapno mapilitan ta agiskwela. Ikaksaydan iti pagnakmanda. Ne, agtanang ka. Ang mga numalaw anam ida. May mayat matlaang no nasaya at tipan nakisarita takadakwada lakay. Ang adan na panunot kong aramidan ta. No talaga di da kaya tagtulong agiskwela bakit? Anya dayta? Data agiskwela. Anya? Ay sus, bakit kan lakaytan? Agiskwela tapay laang. Agkuleyo ta? Oray vocational lang bakit? Anya? Maudin asaludsod ko da ito'y kada kayo. Dino. Agiskwela kayo, ano saan? Saan, tatang?
Nukas ta nga rod, agtrabaho kayo, no diyo kayo tag-eskwela. Awan te agsarot-sarot dito balay. Wen tatang, Addan na stre ka katrabaho, tatang. Mangrugi ako ninton bigat. uray siyak tatang. Alang nga rod, tangay diyo kayo tag-eskwela. Da kayo tagtrabaho. Tada kami tag-eskwela iti inayo. Ag-eskwela kayo tatang? Wen! Iso atarimaanin nyo tagtrabaho Itadyo ti sweldoyo kada kami, tapagbayad mi iti pagadalan. Welcome to Jenna Almoita Drama. Anya? Ag-eskwela da pilar ganador ko nang bakat? Wen, di mat ka no nga mi nag-eskwela dagiti anak da. Isodan at ag-eskwela. Bakitan kan laklakayan dan. Ag-eskwela da pilang. Tawa mabinakitan kanlin na kaya ni ti eskwela. Vocational ka no ti eskwela anda. Ag-eskwela nga agdait ni Pilar. Kat ni matador agadal iti kinamekanikaw. Anya? Kat mabalin no vocational. Tamabiit lang dayta. Bulan lang ti urayan, makalpasdan. Wan nuwapay mo't nga minakasjay dagijay nga poko ta. Nagpadaan dalaki di mo't ti masadot nga ag-eskwelan. Pilar bakit? Darasam mapantan. Malaka daw ta ni eskwelaan. Wen, umayon. Insaganak lajay balon ta. Dino. Diyo pa intad ti kwarta abalon may. Adtoy tatang. Si Kangay Dino, ayan mati itod mo kada kami. Adtoy nanang. Kasta, igaidyo tagtrabaho, tapno adda itadyo abalon mi iti inaldaw. Ken igatang iti kanan tayo. Nay, saan kami makatagad? Tagis-eskwela kami gat nga rod. Tatang. Kanwan gayam, dandanin ti Judith ti bil tayo iti silaw. Ingkay to bayadanan, ngamno diyo masango, siya kung ti mapanmang bayad inton awan klasek, basta ikandak iti pagbayad ko. Sikapay lang timang bayad iti bill, di na. Apay asyak laang ngay. Duwata paggudwaan ta dino. Adda kwartam dita Ivy. Pautangan nakman. Anya? Kasusweldo tayo la idikalman. Awan kwartamon? Intad ko nga minti sweldo kadagiti nadakil ko. Tapaggatang iti bagas kan si daan. Kan allowance da iti pagadalan da. Hay, ita, marik namon tirigat ti adda responsibilidad na, di na. Uwan nga rod Ivy. Nagrigat mo't gayam. Uray ko man dudakil ti sweldo. Saan mo't? Narigat ti awan nagadalan na, di na. Kitaan na. An-ano saklatan ti kasto at trabaho. Nabayagan nga agse-sales lady Ngamjak pa'y bimak nang. Umanay la apaggatang iti kanan mi ti matmat gadak. No adala ko mapagadal ko kat agadalak. Iso ada kayo. Habang adda pag-eskwela yo, alakit di. Ag-eskwela kayo, di na. Kaslawan mo't ngamin interest ko nga ag-eskwelan. Panunutom tirigat ti panagbiag. Tapno mapilitan ka nga ag-eskwela. Pautangan nakman nga rod Ivy. Sige, mabiit laang taalaag ti bag ko. Ngamnye, di ka pautangan iti dakkel Tamo mo ti sitwasyon ko. Siyak ti breadwinner iti pamilya mi, di na. Wen, di ka madanagan. Pang-allowance ko laang ti utangag, friend. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Nagsweldo kan Dino. Inton bigat pa'y nanang. Si Kangay Dina, Inton maminsan abigat pa'y siguro, nanang. kasapulak ngamin ti ado atela para iji pagadalan. Adda project mi anaskan nga isubmit mi. No agsweldo kayo, itadyo adagos kanya ka, tane. Uray ni tatang yung, adda kanugatangan na para iji eskwelaan da. Dino, awanan paglutuan, naibusan. Bangtad kayo iti paggatang, tayo nakgumatang. Ikam ni tatang iti paggatang iti paglutuan, Dino. Kat si Kangay, aggudwata Inutang ko la tinabati a kwarta kun. Pang-allowance ko dayjay. Kat uray siya kamat. Manula dyan na bati ang kwarta ki walet kon. Ay, di yung pagrikyaran day takas tati kayat yung. Saan aya? Anusan da kami asuportaran, tada kayo tagtrab-trabaho. Nanang. Ala, mangirwar kayon iti kwartayo, tani.
Awan paglutuan tayo iti kanan tayo no di tayo gumatang. Umadanin ti pa naglepas yu ti vocational nga dadalan nyo, nanang. Tatang, awan mat siguro ti paggastusan mi kan ni Dino. At dapay kayat kung adalan iti vocational. Oray siya, agadalak pa iti panagluto, tapno dua ti pagsapulak no. Agdait ka nagluto. Anya? Kanagabang kami, tamarigatan kaming ag-commute. Bayadan yun to ti abang mi Wan, di na. Iso ano agsweldo kayo kini Dino. Itidyo adagos kada kami. Tapag-advance mi iti boarding house mi. Welcome to Jenna Almoida Drama. Dino, agsarda nga kung agtrabaho. Iso asikan ti mang suporta kan ananang kan tatang iti panagadalda. Anya? Apay nga agsardeng ka. Aginroll akon, tagtuloy ak nga agiskwela. Narigat mo't gayam tagbalin na provider iti pamilya. Nang runa no basit ti sweldo. Uray kumaano dakkel ti sweldo tayo slaang. Ay, oray siya nga rod. Mariknak mo dahi ta din na. Sa pang panunutak mo tagtuloy ng eskwela. May mayat sama tag eskwela. Nga magtrabaho abasit mo ti sweldo. Kat kasano aginroll ka mat? Ngam, kasanundan na ng kantatang. Kat kunadamot nga aginroll damanan iti sa Bali a vocational course. Kasarita tanto idaan, Dino. Nanang, tatang, mabalin mi kadipay tag-eskwela ken ni Dino. Ha? Ne, itaman pa'y anapanunot yu dayta. Marigatan kami ngamin nga agtrabaho, nanang. Nagbasit mo ti sweldo. Ador, anyat makunam. No kayat yumanan ti ag-eskwela. Saan kami nga rudan nga ginroll ken ni nanang yo? Basta ikari yung agadal kayo anaimbag. Uwan, tatang. Promise tatang, tarimaanak ti panagadal ko. Alang nga rod, agaplaya kadagos iti trabaho kas mekaniko. Tapno maipakat kon ti inadal ko. Kan siyempre, adda pangalaak iti pagadal yo. Uray siya, adda ibagbaga jay kumarek apagtrabahuan ijay iling agdait. Innak agaplay, tapno maipakat kumiten ti inadal ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kamusta ti trabaho mitag malambakay? Mayat matlakay. Medyo makabanog laeng. Ngam gagangay na siguro, tadamdamok pa'y laeng. Oras siya nga rod. Nabanugak. Tado ti customer ija shop. Nagsweldo kan. Word. Siga nga. Nagsweldo akmutin Apag iso, agbayadan iti tuition fee dagiti anak na. Addan pagbayad da iji eskwelaan da. Naimpaglaki din ta nag-eskwela ta niya. At dan permanente apagsulduan ta. Saanan akas iti, ano sa dinula ditan ti pagdisdiskitaran ta iti kwarta. Wen nga rod Ken naimbag ta nakapanunot metlaeng dagiti anak ta nga agiskwela. Wen nga rod bakit? Sabay ko ma, ta makalpas da iti panagadal da. Sabay ko ma, ta di da maumang agadal aging ga makaturpos da. Makatawan la turayan naan, makaturpusan dagiti anak yaw, Pilar. Wen nga rod nanang. Mayat mo ti trabaho. Tabukod mo pagdaitan ti pagdadaita mo. Addan pagdaitam dito'y balayaw. Wen nanang, pina-extensyonan mi iti pagdaitak tapno nawaya. Ay mayat kanimot ador nga asawam. Adamutan bukod na asyap. Wen nanang, ngum kasapulan na latta ti kadwa. Iso anangala iti kadwa na. Sana balin tinapatag permanenten ti panggadan nyo adwa. Sana nakasidi at tila sir-sirkan nyo at trabaho. Tapno adala pagswelduan nyo. Wen nga rod nanang. Ngumno sana nagsardeng nagiti anak yo nag-eskwela. Nagadal kayo nga tayo ti vocational. Ha? Iso ano maminsan nadama pagsayaatan ti panagsardeng da. Tanapilitan kayo nangalay ti vocational course. Pampanunutek met nga roday tananang. Naiturturong met nga taa. Wan Pilar,
Napadas dagiti anak yu tirigat ti awan nagadalan na. Iso nagpursigida ang agiskwela manay. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ay na, kamodyanan na. Nakaturpos kayo, Dino. Kablaawan da kayo, anak ko. Agyaman kami, tatang. Agyaman kami, tatang. Ay na, makasangit ak itinalaos aragsak ko, Ay na. anak ko. Kasla kaano la idipilpilitin da kayo nga agiskwela. Ita, nakalpas kayo. Wan nga rod, nanang, tatang. Laing paglakid din ta napadas mi tirigat. Isa nagpursige kami ang nag-eskwela. Ket na danton trabaho, saan kayo nagpuyat iti trabaho yun, nanang? Nanang, liklikan yung tagpuyat tapno saan kayo nga agsakit. Kanuray da kayo, tatang. Di kay ag of overtime man. Tapno sana maparigat ti magiyong agtrabaho. Mala. Da kayo ti makaam mo, anak ko. Uray adan trabaho dagiti anak mi, intuloy mi latam ti nagtrabaho iti asawak. Tasayang met ti matgaran mi, kaya napigsa kami pay met. Isagundawayan mi tagtrabaho aginggat kabaalan mi. Agingga nagpamilya metan dagiti anak mi ket uray adan pamilyada saan damet ngagsarday amang tultulong kada kami adadakkel da. Alakastan, tugayem mo, Pilar. Alaga gayam, ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tonggal maysa. Manang Biyana! Hello, gagayaman manan to gayam yo, Jenna Almoite akas manang biyanang kantakin drama iti biyag ti tao. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Jackie, saan napod na nagantin tayo drama? Ngayam sakbay na, hello man pa iti Nabon family from Dick Popoy. Arlene Corpus, kan nagiti anak na kan Fernando Corpus, dita mabilang panike, kan Chinita makadangdang dita Hong Kong. Kasi mantikunan ni Kabsat Jackie. Dirman ang biyanang, awan makunakit ti asawak ta saan mo taman nugal, ken saan mo't lamang martek. At dadagiti gundaway nga agreklamo ngam aramidan na mo't lat ti ibagak ken kuana. Nagbaliw lang ti amin kapoy ti saan kuan ni namnama apasamak. Rogyak man nga rud ti agsalaysa. Talaga nga at dadagiti tattao kayat na tagnam ay lang. Nay, anyat itang tanabutob mo, bakit? Anyat nagsaritaan nyo kan na naispi itay aya? Natakawan ka no damadel ah. Anya? Kasan ala pasamak da ita? Apay, di ding kandado tiri daw da. Amumutan da gitag tatakaw. Uray maitrang katiri daw, adalat ta pamuspusan da. Laptop, kwarta kan appliances kano tinatakaw. Idirabi lang. Sapay pa, datangawan CCTV da. May maya mula ko man da CCTV iti balay. Nang runa ka agrairan na gitag tatakaw ita. Isungag pakabit ta mamat iti CCTV. Anya? Tap nagbutang man dagitang agtatakaw. Gastos ngagpaiso ng para matitipagsayaatan tayo. Nang runa kat adda babasit nga anak ta. Asino tinagpakabitan nyo iti CCTV yun, Nana SP? Ni Marco, Jackie, apay. Adamo lalako da CCTV? Wen, adamot laeng. Mabalin agumatang kayo kadakwada. Isudamot laeng ang timang ikabit nukwa. Manong nga tangay ti mabayadan. Depende no anya ti makurso na daan nyo. Saan mo't nga agpapada ti presyo da? Ada ka di kontak number ni Marco kada kayo, Nana? Mabalin na maala? Mabalin laktamot. Alaem tas ikan ti makisarita ken kuana. Mabiit laeng takita ti number na. Adamot la Facebook na. Anyat FB na aya. Kita akman ta sa pulag. Welcome to Jenna Almoida Drama. Da kayo matgayam ti tataulan ti aso mi, nanang. At dadagi ti apukaw ka. Sanda pa'y anadismiss, nanang? Ay kastaya. Ayabak ko may day balay. Ha? Apa ya? At dadagiti kasinsinda ijay. Tapno makapagbanding damot ah. Alas 3 pa iti dismissal da, nanang.
No kayat yo, di da kayong timang sukon kadakwada ije pagadalan. Itulod yun tulo itan dito'y balay inton rabi. At malangarod. Nay, anya dayta? Ha? CCTV na nang. Ay, nagpakabit kayo iti CCTV yaw. Tamadanagan ni Jackie din amuan na anatakawan ti may sa akalugaran tayo. Maya makidaytap na da CCTV yaw. Ngam gastos mo day tananang. Sana balin na. May maya malaan no da CCTV ti balay. Naibusan ta abasto tayo, Elmer. Gumatang tayo pala di tayo store bakit? Mas makatipid tayo no di sentro ti paggatangan tayo. Awan mo't nga rod may ibaon bakit? Kasi kangay, awan mo tarami dumita. Awan pa'y trabaho. Masadutak bakit? Alamot din ha? Saan man aday ta kinasadot mo ti pagandaram? Kun may isa, anyat orasin. Ang mga numasapa man titudunan. Kadama payong. Wano saan nagkaputi kalatan. Inton bigat laangan bakit? Mapan kaitan, tawan mailuto abalon dagiti ubing inton bigat. Amumot nga da klase da. Jak amo na niya tigatangag injay. Ilistak tigatangam. Ne, adda kay mo't gayam dito'y paradaan tataan daw. Ne, adda mo't balasang akadwam. Asino day tangay tata? Kaanakak ni Aika. Kastaya. Kunak ano... Now, sa bali man ti pampanunuti mo, Elmar, narugit at talaga ti panagpampanunot mo. Nay, saan mo ta? Da kayo mo tata. Ading, nice meeting you. Kastamat, Manong. Kahit yung ti aghalo-halo, ilibre kayo. Napudot nga minti panawin. Ay kayun mapantayon. Nasakit tingipon ko. Jak makapangan iti halo-halo. Ala, saklat ta nga rodin ti ilibrem, Elmer. Ay, saan Masapul akaduha ta ito'y kanakam Taka-asi mo kwalangan. Pansit. Intay agpansit, ading. Ay, sige. Mabalin, Manong. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Daytoy. Nabiru ka kung ti FB na ay ka. Ag-friend request ka na ako sa'yo. Nay, busy ka mga cellphone lakay. Mata ka magaya man bakit? Kasangsangput ko lang. Itimplaan nak man iti kape. Adamot karga di termos. Agtimpla ka latta dita Saan mo't anarigat nga aramidon day takad bakit? Ha? Kitaam nga dar aramidag bakit? Anyaman day tanaya? Online games manan? Saan mo't Kita mga ron. Adala buy-buyaag. Anyat buy-buyaham. Dagiti man babae a seksin. Saan mo't buy-buyaag laang no kasano timang tarimaan iti naperdi a rice cooker. Tatarimaanak man di rice cooker ta. Ay na, hindi pala na panatawin ang naperdi day jay. Italama panunot mo tarimaanan. Lumabasak pa ay ka. Ne, papa namang Elmer. Ijay garden manan Awan ngamin trabaho mi iti konstruksyon ita. At the garden mo. Sa makikon construction ka pa Kaya't asawin day ta. Adot kwartam. At damot basit Saan unay nga ado? Katamtaman ading. Ay ka, nalpas mo tayo aramida mi di kusina. Ay, sige. Inak pa'y agluto, Mang Elmer. Sige, tamapanak mo tan, ading. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nakitak akinasaritam da jeng Elmer. Adda ka didakas na, angkal. Nasingid kay samot tan iti tunggal maysa. Katsat ko nga minday jay, angkal. Ammom ka day, nga adot putot kan asawa da jay alalakay. Amo ka, nakitak iti Facebook na. Ammom matlagayam. Apay nga rod, makisiningid ka pa'y laking ko Kaya't kulaang ti makipagayam, angkal. Ay, kita ang mga numabiktima na kada di alalakay. Dakis ka kinibakit na. Depende lat namo ta, angkal. Anyat amu tayo ngay. Amangan no isugayam ti mabiktimak. Niya. Umay ka mampay dito'y lakay. Apay ka day bakit? Kitaam ka di daytoy. Apay day ta? Awan mo tan makita ka video. Naperdin samot tan day ta CCTV.
Ayun. Awan ngagpaisaw. Nalakamot gayam ang maperdi ti kasta. Amom timang tarimaan? Anyat amo di tangay. Ang mga no damotan nakuti dita. Tay samot ngamin lalakaan dayta. Awan madadail adagos. Awang pailat makatawon na nadadaalan. Ipatarimaan ta ko ma. Sayang lang ti kwarta dita. Ure di mon ipatarimaan no kastamot lang analaka madadaan. Nana SP, adda mo yung agtartarimaan iti CCTV. At damat, apay. Ay, nadadaal nga ron ti CCTV mi. Sayang mo ngamin, ang mga numaripair pa day jay. Kaano, taawagak itan. Ure itan ata, eksakto. Siyak lang tadda di tabalay nana. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nabayagan ni ay kaakaanakam dito'y lugar tayo, kabsat. Kay kaya't nabutantag na dito'y balay kabsat. Apay, awan trabaho na. At lang home base. Rabi ay ti panagtrabaho na. Anya trabaho na aya. Anya jay kunanan. Agtut-tutor sama ti kunana. Ay mayat ang arod. Kunaklan no agis istambay laeng di tabalayo. Agbakasyon ti kunana. Ngam intugot na mo ti trabaho na ditoy. Mayat man ti kasta at trabaho. Tasaanan ang masapol arumwar iti balay. Unya, sana mabanog nga gumkumyaw. Sa bagay, kastamot ti uso ita. Tauray dagiti kalugaran tayo adaduma. Home base mo ti trabaho da. Agpasentro kita lakay, inak makitsenda. Siya akong di makitsenda bakit? Si kalatan ti agbati dito'y balay. Anya? Ilistam dagiti gatangag ta siya akong timapan. Ni, itaman pa'y. Kano kasadot mo ti makitsenda? Siya akong timapan. Tapno saan ka mabanog bakit? Tapno makainana ka. Aguray ka man. Adan sama, basol mo. Isungagin sisingpot ka. Nay, awan mo't Kaya't ko lang ti makatulong ka, ta asawa kakit nga ron. Mabitla nga ron. Ilistak ti gatangam. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ay ka, anyat kaya't asawan ti nakitak Nakita yung nga? Sa nakabulsag, tapno jak makita ter aramidam. Nagkuyog kayo iti dayjay nga Elmar. Good, anya ko maita, uncle. Nagkuyog kami lang. Di mat binalaagan ka aliklikam dayjay alalakay. Awan matdakas nga aramidan mi, uncle. Nasayat nga ron ti kasta. Makisinsiningid ka iti adda asawa na. Awan makitak adakis iti dayta, uncle. Maiparit ayat ti makipagayam. Saan mo? Anya je mang manggagkwa sayang gusang, may papankada kayo iti kaanakan ni Andong Elmar. Anya asayang gusang, nanang? Nasingad kayo kano iti tunggal may sa. Wen, agkuyog-kuyog kami. Ngamawan mo't dakas nga aramidan may nanang. Ay pangasim Elmar. At dalang arod asawa mon, makikuyog ka pa'y iti balasang. Sapay ubing ka na pintas. Numamuan ni baka mo na itanyalat ko na ngay. Basta awan aramidan may nanang. Makirin yun tayo inton bigat lakay. Sa anak nga umay bakit? Yapay nga ikaw ang matrabahom na bigat. Awan trabaho, kaya't ko tagina na. Sigurado maturog kay manan ijay. May sa Arabi ilaang mat. Tapno sulit ti biyahe. Da kayo latan timapaan. Ikuyog mo dagiti ubing. Tama nga no biglang agchat ni Bosket ada trabaho may. Awan kadwada ang mabati dito'y balay. Maminsan laang matiti makatawon day tariyon yun. Mapanteke din. Sa anak asumurot ko nakmat. Agbate akon. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Awan nakakita kin kasimrak dito'y balay. Awan siguro, tanasip ngat-ngat. Rabiin. Talaga nga ingagarak nga inadap ti silaw di tarwar. Tapno awan makakita kin kaay ka. Sigurado ka saan nga agawid ni bakit mo, Wen, inton bigat pa iti awid dagi jay. Siyaklaang ti tao dito'y balay mi ita. Ni, addamat gayam CCTV yung. Di ka madanagan, tadadaal day ta. Ar-artila day ta a CCTV. Sigurado ka, Uwin ko nakalangaro day. Nala, umay kakit din, tamang rabiitan. Tapno masapata amaturog. Adda ka di aramidam, Jackie, balasang ko. Awan na, ape ka di. Mabalin nga i-review ti CCTV,
Di mo't adda CCTV itiruar ti balayo. Maala na di ta kalsada saan? Wala na, apay ka di? Adda ngamin nang ibati itinagado a basura dita. Ket awan mo't mga klon no asino ti akin aramid iti dayjay. Naiwarwara ti basura. Sige tayo review no madamdaman, nana. Sige man balasang ko. Tapno maamuan man no asino dagita atat tao. Nasaya at taddakan, Elmar. Ne, apay kasta ti Jarmo, Jackie. Awanan kay tibangin. Gatal ka, lalaki. Isumat lagayam adi kasi morot anak reunion. Tay may gayam dayjay nga ay ka iti balay. Ha? Kasano Kasano anamwa kasta ka deha? Nakita kiti CCTV. Ne, saan ay adadahil na dyan? Wan! Ngam pinatarimaan ko'y dawang ka. Naimbag gayam tadyak imbagbagakan ka na tarimaan. Tapno maduktalak tirinukar nga ramid mo. Bakit, Gwa? Nagisistorya kami laang mo't kini ay ka? Agulbod ka pa lang! Naglawag ti panagin inarakop yung manipon iti salas. Aging gayjay kusina. Naggidan kayo para simrak iti banyo. Naggidan kayo nagdigos. Bakit? Sinaklot mo pa ngayon sarak iti silenta. Agasam dayta. Di nakpay masaklot nga asawam. Ngam day ja babae. Sinaklot mo ngayon rekos-rekos dito salas. Samoin sarak iti silenta. Kalpasan na, agkin namat kayo akas lati kakaskasar na mabuybuyak iti pelikula. Gwa, sorry, bakit? Linangay milahang dayjay. Nagayayam kami itikin na tseran. Idi ko Natsaran tarupam! Ala, danugan nak bakit? Tungpaan nak. Tapno maalay-ayan tiriknam. Ala, italayak ti bagik. Tungpa matarupam! Pumanaw kan! Di kan kaya't amakita, Elmer! Nanano ka, Elmer? Agkalkalingutan ka ngay may dito'y balay. Nanang, pinapanaw na kong asawa ki Jabalay mi. Anya, apay aya. Naamuan na anapan ni ay kay Jabalay mi. Idi awan da nga agiina. Dayta, ti bagbagakan ka, Elmer. Anya nga ita. Dayta ti maganab mau. Nanang, tulungan lakman ang mga ayo iji manugang yo. Ay, mabainak laeng. Kumaanaw ang basol mo. Nga madamag. Agdadata. Iso ang mabainak. Kunanan to keda kung konsintyag ti mading aramid mo. Iso nga anusam at ibunga ti aramid mo. Di ka mga mindim nga ganyak. Di kag pampanunaw. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nagimpagi kan, tagawid kanay ka. Angkol, May kalagayam dito'y, tapno ibabayin na kami kinantem. ni saan mo ta, Angkol? Naggunay kan, pumanaw kan. Tamangan no idarum na kayo ni Jackie. Nakarkaron ang problema da ita. Sorry, Uncle. Nakulaapan ti panunot ko. Nakabaso na. Nasulisugak. Nagayatak laeng mo. Saan ada ka gayat? Basta amom apilyan ti pakiin na yatam. Darasodos kan tumay. Namin ano abinagbagaan ka. Ngam di ka dimngag. Sukir ka ngamin. Sorry talaga, Uncle. Ela, pag nakmamday tayo ka, sapay ko matagbal payo kan. Kat di mon ulitan ti inaramid mo. Wala, Uncle. Promise. Naimbag nga oras mo, Jackie. My love. Dakkel asan dya, para ken ka. Adda pasurot na adu a kilo amangga. May sa kilo asarguelas. May sasapan asaba. Apple kin orange. Amok ngamin a paboritom dagita a prutas. Apay nga da ka manan. Agsubli-subli ka mo dito'y balay. Imbagak mo't kan ka adyak kaya ta makita ti panagropropam. Sarungkaran kayo kadagita anak ta. Di ka mabain nga agpakita kadakwada. Kalpasan tinaramid mo. Sorry nga minan bakit? Please, pakawanan na kumamot tan Sumurot kan itinadya babae.
Ipadawat ka kankwanan. Sikat ti love ko. Pumanaw kan kunak mo. Dagito'y prutas ngay. Iyon nagkupay Ibatim ditan. Yung nagkunton madamdaman. Talaga ka di adin akong mapakawan. Saanan? Awan katulungam amang padakkel ka dagiti anak ta. No di nakawatin man eh. Naglayeng ka no di naktulungan? Sana kaputag sinatak at di nakmatulunganan. Agtinulong talata amang ipaiti kasapulan da. Basta saantan ngagdan na. Suportaram dagiti anak mo. Tano saan? Talagang ay darum ka. Anya? Nagsaritaan mi nga roda na imbag ti sustento dagiti anak mikat ka asin na on time mat ti panangted na iti suporta dagiti putot na. Nadismayaki ti naramid na iso adjakon inawat pa. Ket impamay saklangan ti atensyon ko kadagiti anak ko. Alakastan, tugayam mo, Jackie. Ala, gagayam, di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyada! Manipod kini Kabsat Aryong sa napud na nagan tintay drama. Welcome kay manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam shoutout mampay kada Fernando, Sofia, ken Samantha Corpus from Arlene Corpus, iti mabilang Panike Tarlac. Ni Manuel Ibuus dita Saudi, ken Evangeline Martin dita Hong Kong. Kastiman ti kunani Kabsat Aryong. Dear manang biyanang, ada kakaiso na nga anak ko kat may sa a single mom. Nalaka mamatpati ti anak ko isa nalakada met nga lilawan. Ket masya nakankwa na isa tultulo nga ka mga awir kadagiti anak na. Rugyak man nga rud ti agsalaysay. Unayan ay tadinak mo't paturugan baby. Tatang! Tatang, agring kay man! Oh, abay. Umay kay man beeta ni makaturturog ako na yan. Mabisin samod ni bebe. Paggatasa ma. Na kayo man timang pagatas. Kunak nga minakaidaan nyo. Sayang ti magatas na king ka, ano di mo paggatasan. Ay, itimplaan yun tani. Mapanadalagan ti turog ko. Mala, mabitla ang apo ka. Wan, agtimpla ako iti gatas mo. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nay, si kamagayam kabagis garda. Anya gagaram. Umay ko kumabulo dun tay wasay mo tanay. Natukol mo dun tay wasay may. Inuwasay nila kay ko iti bataw idinabartag. Anya, apay nga min apati bato ka wasayin na. Ay, kasjay na nga raw numabartag, tila waswasayon na. Ang bumbatan ti style ni bayaw mo, no mabartag, kasla agbala. Aday dyan likod ti balay di wasay. Ingkalaan lang, tanay, patpaturugik to apok. Nayapay, jay inana ngay. Apaya si kama na, hindi nakauba di taapaw. Nakaturog pa'y lang napuyatan siguro. Ayan nga men, ti amati anak na aya. Apay, di dagkasar. Tapno iyawid nan, dagiti agina. Masurunak nga rot. Taintarayanan dyan hubyo na. Anya, kay kasanuda nga aginan. Ay, sika, timang biyag kadakwada. Ay kat kapilitan na. Ngamnay, jak nakapasada. Agawawirak mo tayo. Nasingpit ka ngamin unay, manong ariyaw. Di mo sa mo ngamin istriktuan jay anak mo. Di mo sa mo ungungtan. Ungungtak mata. Tumangsik nga raw nulad duma. Inispoiled mo ngamin ni Kayla, isuwakas ta. Kita man jay inauna nga anak na. Awan man amanan. Naimbag ata, inala jay amana. Tano adda dito ay na. Kaasi kalaeng manong. Uray ko man no si bibiyag pa'y day diipag.
Tapno matulungan na ka. Sa bagay, mabiit at dumakkel ti ubing. Sana mapuputan, madamdama, magnantoy apo. Awain hangam bagbagaam jay anak mo. Siya ti masiksikuran iti kasta makitkitak ken ka. Tunggal aganak, sika ti mangaw awer iti pasngay na. Sikaman timang bagbaga ka bagays, tabarang sikat ti dinggan na. Ayan na aya, kasaritak man. Ada kayo magayam, auntie. O, nayan ti kasta apa nagririing mau kayla. Anyat orasan, aldawan. Napuyatan nak ngamin ta naglampay mo dyan anak ko, auntie. Di mo pagrason, jay anak mo. Takasta mo, edi saan ka pa'y amasikaw kinaganak. Ha? Ay, di man nakapagpasada jay amamaw. Taisumanan ti paraaw awir maun. Kasanaw ngagbiag kayaw, nukastam akanayaw. Makitinulong kamot iti amama. Saan akasta? Inak to agtrabaho no umawag dyan nagaplayak, auntie. Kahit ibatem jay anak mo. Una, auntie. Tadyak mo makatrabaho ni tugot ko. Di saan man ang makatrabaho jay amamaw. Kapilitan, auntie. Sika ti agaw awer, tajay amam ti agpasada. Siyak tagtrabaho, auntie. Takapigpig saak. Ni tatang ka lumakayan. Ay, basta siguraduam, pauitam iti kwarta ti amam. Tapno ada paggatang na iti abasto da iti anak mo. Wen, auntie. Ay, inaman pa'y gaya magdigos ta ni. Ada pa na. Anya mo day jakabsat yung tatang. Nakaturturay. Basta umay dito'y balay, agsermon. Ala, pasensya mo, Dantem. Tay sukit nga ron ti kanayon nga asit ganta no magipit ta. Gapo ta iso timang tultulong kada tayo, kas jayan ti trato na. Sa nabali, tapod numot na iti pagbagana anak ko. Pamagbaga ti may sa nga ina. Bumaknangak to laang. Bayadak to amin anay tultulong na kada tayo. Tap na awanan ti ibuy-buy-buy na. Panangisakit, tikas jengar aramidin ni Antem. Iso adi mo ko magurguraan, Antem, anak ko. Di damo lang amin umawagan iti inaplaya katrabaho. Tapumanawak langan dito a lugar. Man nakibiyang dagiti kakabagyan nyo dito'y. Di ka pumanaw, tanay. Basit pala ti anak mo. Siyaklatan tagtrabaho. Tadamot tricycle ko ngay pasadak. Ay saan ang talakay kayon? Agaw-awir kayo latan. Di kay madanagan tapawitan kayon to iti kwartayo. Agbiro kak to iti bakna nga pakyasawaak. Tapno pumintas ti biyag tayo. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Tatang, inakagtrabahon. Awawiran nyo ni baby ah. Ha? Apay? Inawagan na kan aya. Wen tatang. Ala kita gananad ka nga ro diti papanam ah. Anya trabaho ngay. Waitress iti dakkel restaurant tatang. Ala nga raw. Agsingsingput ka. Kundi mo liwayan ti agawid no adda bakantem. So may mumutsok nalan ti anak mo. Wen tatang. Dinsapay mo nagaw-awid ni Kayla. Manipod pimanaw manong ariyaw. Saan pa'y nga ron kabagis? Ay kanay bagano, aday pawpawit na akwarta kada kayaw. Adamot kiday kabagis. Eksakto la paggatas ti apukaw. Kun paggatang iti basit amasida. Una yun ti kasta kasasaad mo manog. Nakakaasi ka. Imbis at tulungan na ka jay anak mo, saan? Ta kumarkaron sa mo tiriga mo. Na inayon pa jay anak mo apang panunutan. Awan problema kabagis. Kabailak day tawil. Aday niyag ko amay sa abukal abangaws. Dua bukal at tilapia ken karnit manok. Amaw nga awan masidsidam. Isuan ang yuga. Ay na, agyaman na ka kabagis. Adda si daekong. May sa tinapa dyan na bate at si daek. Malaala, agan alos ka. Tabareng daytan to apukom. Ti makaitid iti ginawakin ka. Ang
Kadon to pa ay laklakayudan kan taon. Kanaimbag ano mauray munto pa iti panagtrabahon taw taapaw. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Ada akong tatang. Ha? Ne, kilaat mo ti panagawid mo kayla. Agore ka? Apa nagdakkel tatan mo? Ay, masikugak tatang. Anya? Sino nga iti amaday ta? Awanan ba inday jay? Awanan nagpukawan na kaslaso. Anya? Makabulan sinapsapol ko tentarayan nak. Ngam talaga nagpukawan. Aging nga da nakadamagak. Adamit kaya man asawa kan anak na. Anyan? Unay kamutan? Di ka manan nagan-anad kayla. Unakamatkin ka di ka bastag talag iti lalaki. Tapnusan ang maulit tinapasamak kang ka. Pasensya kayo na. Ay, Awan mabalin ko. Awatag tigasat ko tadaditan. Iso akid dawak manan titulong yo. Tulungan dakto manan ang mga waawer dito ipas ngay ko nga apo ko yo. Di kalabaas yan iti amam sika kayla. Manayunan manain ti awawirnan. Ay, para awawir mulat tan ni tatang mau. Ante, Di ka gamit nagnaknakam maut. Nagrigat lang nga raw ti panagbiagyawn. Pasikog kapayla pasikog maut. Unay kamutay. nailaw anak nga rudmot ante. Pasensya Awan lakat mailawan ka. Takasanaw, di ka ngamin agnaknakam. Natangken ti ulam. Sukir ka ngamin. Ay, numabagbagaan ka. Sintiram ti maibagbagakin ka. Apay ay kasta kayo ante. Saan matada kayo tagawawir? Nga mapayada kayo ti rumaneklamo. Dinto pa agreklamo ni tatang. Gapaw tanasingput jay amam. Abuswumutan ti kinasingput na. Lumaklakay nga agrigrigat jay amam. Matay latan nga agrigrigatain. Di kay kadimadanagan tabumaknangak to. Pag namayak to ni tatang ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. isunan na po kwan maturugan dungdungwan kanto unay indayunan kanto iti sinamay Ariya, bumayak man! Ay na, nagparty kami iti native amanaw. Inyagan kayo iti sida inyo. Ay, ang yaman na kabagas. Hindi sumlat na di talamisanan. Apay, ayan mananjay anak mo. Nagpasurad manan. Tagsubli ka no, iti trabaho na kabagas. Ay, madamdama agsikog manan. Kita mantikas nga itsura manaw. Nakauba iti ulas tamay sa nga apukom iti likudam. Saday tabasit adda iti sangwanam. Uwan nga raw da. Makatawan pa'y lang amin ti inauna nga anak ni Kayla. Angam nagpasikog manayn. Ay, uwan nga raw da. Medyo marigatan ak nga raw din. Isa mga laak to, iti paraw awir ka nagiti anak na. Ha? Ay, tangdadan niyaw. O di sabali man ay nagastos. Uray na. Tapno makapasada ak kabagas. Sa bagay mo kidi Ala ano sam? Taan niya ngay kat inispoiled mo nga menjay anak mo. Nay, hey, nagbiit mo't anak kaalan ni Manong Aryong itiyaya dagiti apo ko na. Ada mo balhasang amang uba iti ubeng ijay arubayan dan. Asit gakman. Naimbag nga oras mo balasang ko. Si kakaday ti agbalin ayaya dagiti apukaw ni Manong ko nga Aryong. Ha? Uwen nana.
Tagaano ka ngay balasan ko? Nagamamuan nyo ngay, iti kabagis ka. Taga-kabangibang nga ili, nana. Pasaheros nak, iti tricycle na, nana. Kanayon ko idi nga arkilaan, no mapanak iti balay ti kasinsin ko jay ili. Kasta ka day. Ay ka, remuaran ni Manong Aryaw. Wala na. Napanan nagpasada. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nagawid tatang tanang iyaga kiti gatas kandaya por dagita po ko yo. Nasaya at tapno adda o sarenda. Ngamne, awan maitid ko asweldo di yaya dagita anak ko Nagkuna ngamin ang mga lakay iti yaya da, kaawamot pang pasweldo tayo. Di ka madanagan, tasyak ti makaammo. Makammo kayo nga rod Nga mapekas chay. Manipod adaak dito'y balay, sa bali tinadlaw ko na. Ha? Kanayo na nakapupok iti siledyo. Kanapay nga isi siledyo ti pagturturugan na. Wen, ta dito'y salas ti pagturugak, tawan mo nga rod bakanti asilad. Nadasad-sadot na, papanawan nyo langan. Nagagatmat ni Elisa. Saan mo't? Da kayo nasamot ti makakada mga wawer kadagita apu ko yun awanak. Saan mo't Sa ako la tulungan nga agaw awer no sumangpertak nga agpasada. Kanukuding di tricycle. Tultulungak mo't Nakamisuot pa ka na yun. Kaslada ka na yun problema na, kaslada ka surun na tao. Kasjay lang, ti style na. Ngam nasingpot ni Elisa, anak kaw. Mabana kaon, Elisa. Sikanti makamo ka nagita po ko, kwan. Di ka pala matulungan, ta agpasadak manayin. Ay, makapanog matikas to'y ariyong. Ano sa mo ni Elisa? Sa nabalay, ta dumakdak kelan nagita po ko. Kunak na umayak agrelax dito'y balay mo. Ngamsan mo't gayam. Umayak mo't gayam agrigat dito'y. Saan mo't tultulungan ka ba't nawan trabaho? Hindi kan mapanagpasada. Tama ditirik na, ariyong. Madi man ang tirusok ko. Sus, mano nga aldawan akasta ka, Elisa. Apay, anyat marikriknam. Ay, jak manam mo. Jak maawatan ti bagik. Sus, Kasla kagurak amin at tao iti aglawlaw ko. Kan makalang abak iti jak kayat nga angot. Makabakwarak. Kan natamnay iti panagraman ko. Basit ti kankanak. tinasayaat, intag pa-check up. Anya? Kat dagiti ubing ngay. Inakpay la ibati kin ni kabagis ko agarda. Ipaaw-awir ta pay laking kuana. Nangagmo ti imbaga ti doktor, Elisa. Masikog ka. Wen nga rod. Kan isumot lang aglaladuta ka kanayon. Ay na, adanton anak ta, Elisa. Kasanungay no, maamuan jay anak mo. Kitawan mabalinan Malabdan na kaya iti kaya't kung aramidan. Diakon maaw-awir dagiti anak ni Kayla. Bayam, tapagawidak taon di anak ko. Diyak mabalin ti agsardeng agpasada, tanay, adanton anak ta. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nukasta, adda nagkinawatan yaw iti dayjay nga Elisa, manaw. Uwag, kabagis. Ingam nabayagan nga da relasyon may. Inlimid mi laang, tadyak kaya't amamuan ni Kayla. Ita, sigurado nga agungot dayjay. Kahit kasanaon, sigurado ang maamuan nan masikugan jay nobya. Una, mawan mabalin na Masikugan ni Elisa. Iso nga ikasarkon, kabagis. Ha? Ay, una. Rumbang laang agkasar kayon. Tanay, agdenden na kayon. Ngam problema nga ron ti kwarta, kabagis. Kurang pa di ornong ko. May sala ababoy ti kabailak agatangan. Mala, tamang tudak iti may sa ababoy. Uray dua ababoy ti partsem. Mabalin da itan. Uray basit ti sagana. Tatinapatag, agkasar kayon, manong Aryaw. Anya, matikas tang aramid yun, tatang. Laklakayan kayon.
Ngam nang sikog kayo pa'y laang. Kundi ala kayo pa'y lang amin itiyayan dagiti apo ko yo. Anya nga'y, nasikugan nyo laka nga rudan. Nasulisog kayon. Nabayagan nga da relasyon mi kini Elisa. Idi inayabak dito'y balay at da relasyon mi idain. Pinagparangkula ayaya dagiti anak mo tapno mailimad ti relasyon mi. Anya, kat kasano nga rudaytan nga'y. Pagawidan yun tamakaamuumutan iti sikog na. Ay, sana kasi mat. Diyak mo't mabalin abaybay antiputot ko kunkwana Siyak tupay, binaybay ti dua lalaki. Isa pagawidan yung matan dyan nobya yo, sinaan nyo din. Saan? Ikasar ko ni Elisa kayla. Kat pasensyakan. Ngam aw-awir mo't lagi anak mo. Tadya kun masango ti mga awir kadakwada tagpasadaak. Para itagbalin aputot ko. Kan saan mo't ang makaw-awir ni Elisa? Tamarigatanan nga po iti panagsikog na. This drama is owned by Jenna Almoy the Anya, Drama. masikog ka manan, Elisa. Unay mo daytan, sikog ka la sikog. Kayla. Di mo pagsasawan ta inam kayla. Tulungam kit dimot ang mga awir ka dagiti ipas ngayon ng addem. Tadadakkel mo't dagiti anak mo. Ay, makatultulong. Apay ngamin nga anak. Nagrigat lang arod ti panagbiagan. Di ka maagsaoy ti kasta anak ko. Ta idi si ka ti babasit anak na kat siyak pa'y ti paraw awir kadakwada. No awana ka ng tultulong ken ka iday. Di makkel nga ta saya at dagiti anak mo. Tatang, Saan apa nang iboy-boy kayla anak ko? Ngam panunutim kumamay ti ado arigrigat ko iday ka dagiti anak mo. Iso nga ita, tumulong ka mo't pangaasem anak ko. aga brodak tatang tapno makatulong ak kada kayo. Ha? Ay tadaking ka anak ko. Uray ta grade 1 mutan ken grade 2 dagiti anak mo. Ay, umadado nga ron ti gastusan da. Isong aga brodak tani nagbasit ti sweldo kiti pagtrab-trabahwak. At daking kaday ta kayla. Amok para ka dagiti anak mo ti pampanunutem. Iso nga daking kaday ta. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Aryong, lumaklakay kan. Ken maasyanak kan ka tani. Madlaw, marigatan kan nga agpaspasada. Iso nga, agabrudak man mat. Anya? Ay, saanan ang masapol, Elisa? Aw-awirim kit di dagiti duwang anak ta. Ay, basta, kaya't ko ti agabrod, Aryong. Diyak kaya't ti agrigrigat ka na yun. Tuladag ti anak mo. Kitaam, kat mayatan ti biyag na. Adon ti naipundar na. Ay, Masapol ang makaurnong ta iti pagadal dagiti anak ta. Tulungan na kano ni antik nga maka-abroad. Sayang daytoy nga oportunidad, Aryong. panawan na kami kadagiti anak ta. Sana bali taadamot cellphone na kontak tayo. Kaya't kaatulungan nga agtrabaho, Aryong. Papanam garda. Humay kalumuganan. Tay dagas ko dagiti ubeng iti pagadalan da. Ay, mapanak man ijay ilay. Ang, dapay pagtugawa kaya, napuno kay mutain. Umay ka dito likod. Dapay may isa. Ay saanan, aguray akla iti sabali a paglugan akaon. Saanak a komportable dita. Agasum dayta. Oh, kurang samat to'y tricycle mo na pagluganan dagiti apukom kan dagiti putot mau. Huwag nga rog kabagais. Nangruna ka na dumadakal dan. Ay, Nalalaman kayon. Aguray aklaangan iti sabali a pagluganak manaw. Kahit kumustan jay asawam ijay abroad manong Aryaw. nasaya at may kabagais. Nasingpot ka no dyan natumpungan ng amo. Ay kamayat nga rod ano kasta. Kahit ni Kayla, kumusta mo tayo? Nasaya at may manang. Agbakasyonan no may abulan. Ay na, maragsakan akparakin ka manong. Tauray kaskasanaw, inintay na pumimpintas ti biyagyaw. Takas makitak ijay asawam kanti anak mo kat
agtintinulong da para itinapinta sa panagbiagyaw. Agpaiso na ita kabages. Banag apagyamyamanak launa iti Diyos. Kinsapay la kuma, tanapintas to ti masakbayan na kita apukok kun na kita anlakaw. Iso na lang ta para awirak mo ilata. Opat nga ubeng taw awir ko. Sana balay, ta dumakdakil damutan. Patsag, tidak kan to baybayan dagita nga awawir mo inton nakapsut kan manaw. Ti pangayatak iti kabagis ko nakasuporta latta kanyak ket itaragrag sa kaklatan ti mang tartaripato kadagiti dua nga apukok ken dua nga anak ko. Ket aklunag nga ididamo medyo alanganan nak amang palubos ken ibaket ko nga abroad tamangan ko nak no isukat nak ngem kasi na sana napasamak dayta. Ket ti matanak ko sana na nakirelasyon ket tilatan trabaho na ken dagiti anak na tayan ti atensyon na. Alakastan, tugayem mo Ariyong. Ala gagayam, ditan din nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama, tugayam yo Jenna Almoite. Salamat manen kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.